Umuziki ni kimwe mu byinjiza amafaranga menshi cyane, by'umwihariko ku ba producer, aba director ndetse n'abahanzi n'abahanzikazi. Niyo mpamvu muri ino video tugarutse kuri top 10 y'abahanzikazi bakize cyane kurusha abandi muri Afurika. Tuvuga ko bafite amafaranga menshi cyane ndetse n'imitungo kurusha abandi. Aho tuze guhera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere nk'ibisanzwe, aho tuze kuhasanga umuhanzikazi ufite imitungo myinshi cyane kurusha abandi bose tuzi baherereye muri Afurika. We nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye neza abo bahanzikazi abo ari bo. Umenye neza agaciro k'imitungo batunze ndetse n'ibihugu bakomokamo byo muri Afurika. Tudatinze reka duhere ku mwanya wa 10 aho tuhasanga Beka cyangwa se Rebecca Ashea. Uyu akaba ari umubyinnyi akaba n'umuhanzikazi ukomeye cyane ukomoka mu gihugu cya Ghana. Uyu yavutse ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani umwaka w'1984. Uyu akaba afite imitungo myinshi cyane ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 5.7 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane. Bikaba byatumye aza kugaragara kuri uyu mwanya wa 10 nk'umuhanzikazi ukize cyangwa se ufite imitungo myinshi cyane kurusha abandi muri Afurika. Tudatinze reka tujye ku mwanya wa 9 aho tuhasanga umuhanzikazi witwa Yemi Alade. Yavutse ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu mu 1989. Uyu akaba ari umuhanzikazi ukomeye cyane ukomoka mu gihugu cya Nigeria. Akaba umwe mu bakurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube, akurikirwa n'abarenga miliyoni 2,590,000. Naho kuri Facebook akurikirwa n'abarenga miliyoni 12. Urumva ko ari abantu benshi cyane, bikaba byatumye Yemi Alade akomeza kwigura imitima y'abatari bakeya ndetse no kwinjiza amafaranga menshi cyane binyuze kuri social media platform zitandukanye, ndetse agenda yagura n'ibikorwa byinshi bitandukanye bimwinjiza amafaranga. Yamamaye mu ndirimbo yise Johnny yakunzwe cyane kurusha izindi zose, aho yarebwe n'abarenga miliyoni 183 ku muyoboro we wa YouTube. Uyu akaba afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 5,900,000 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Yemi Alade agaragara kuri umwanya wa 9. Akaba afite album nyinshi zitandukanye, twavuga nk'iyitwa King of Queen yasohoye muri 2014 ndetse n'iyitwa Mama Africa yasohoye muri 2016. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga Salma Sky. Akomoka mu gihugu cya Zambia giherereye muri Afurika. Uyu nawe akaba yagaragaye kuri uyu mwanya wa 8 bitewe n'uko afite imitungo myinshi cyane ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byinjiza amafaranga. Kugeza ubu imitungo yiwe ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Salma Sky agaragara kuri uyu mwanya wa 8. Dukomeje ku mwanya wa 7 turasanga Angelique Kidjo. Uyu akaba umwe mu bahanzikazi bakomeye cyane bo muri Afurika kuko yagiye yegukana ibihembo bitandukanye, by'umwihariko twavuga nka Grammy Award. Grammy Award ni igihembo gihabwa umuhanzi witwaye neza mu gihe cy'umwaka runaka, cyatangiye mu mwaka w'1959 gitangizwa na Recording Academy yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhanzikazi Angelique akaba afite imitungo myinshi cyane ndetse n'ibikorwa bitandukanye ndetse n'amafaranga menshi yagiye akura mu bihembo bitandukanye. Kugeza ubu afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 6,200,000 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Angelique ukomoka muri Benin agaragara kuri uyu mwanya wa 7 nk'umuhanzikazi ufite imitungo myinshi cyane kurusha abandi muri Afurika. Dukomeje ku mwanya wa 6 turasanga Vanessa ukomoka mu gihugu cya Tanzania. Uyu yavutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1988. Uyu akaba afite imitungo myinshi cyane ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 8 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye uyu muhanzikazi Vanessa ukomoka mu gihugu cya Tanzania agaragara kuri umwanya wa 6 nk'umuhanzikazi ufite amafaranga menshi cyane cyangwa se imitungo myinshi cyane guhiga abandi muri Afurika. Tugiye muri top 5 cyangwa se mu bahanzikazi 5 ba mbere bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri Afurika. Gusa mbere yuko tubageraho nagira ngo nkwibutse niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu wacu wa YouTube cyangwa se ukaba uhasanzwe ukaba utarakora subscribe, gufungure n'inzogera wabikora kuko ni ingenzi kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Uraza kutubwira uburyo wabonye ino video, tubwire umuhanzikazi wagutunguye muri abo bahanzikazi 10 turi kurebera hamwe bafite amafaranga cyangwa se imitungo myinshi cyane kurusha abandi muri Afurika. Wamaze kubikora ndagushimiye cyane, reka dukomeze ku mwanya wa 5 aho tuhasanga umuhanzikazi witwa Yolande Visa. Uyu ni umuraperikazi ukomeye cyane wo muri South Africa.
uyu akaba afite business cyangwa se ibikorwa byinshi bitandukanye bimwinjiriza amafaranga menshi cyane. Kugeza ubu ari kubarizwa mu itsinda rya The Antwoord. Afite imitungo myinshi cyane ndetse n'ibikorwa bitandukanye bibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 11 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye aza kugaragara kuri uyu mwanya wa gatanu nk'umuhanzikazi ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri Afurika. Dukomeje ku mwanya wa kane turasanga Yvonne Chaka Chaka. Nawe akomoka muri South Africa. Yavutse ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1965. Akaba ari umuhanzikazi ukomeye cyane kuko afite imitungo myinshi cyane ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 12 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Yvonne Chaka Chaka ukomoka muri South Africa agaragara kuri uyu mwanya wa kane nk'umuhanzikazi ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri Afurika. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga Sangore. Uyu akaba ari umunyabigwi mu muziki gakondo ndetse n'umuziki ugezweho, akaba afite nawe imitungo myinshi cyane akora mu bikorwa bitandukanye, haba ari ukwamamariza kampani zitandukanye ndetse no muri business ze bwite. Kugeza ubu afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 12,700 by'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Sangore nawe aza kugaragara kuri umwanya wa gatatu nk'umuhanzikazi ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri Afurika. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzikazi witwa Tiwa Savage. Uyu akaba ari umwamikazi w'injyana ya Afrobeat. Ni umuhanzikazi ukomeye cyane ukomoka mu gihugu cya Nigeria. Uyu nawe akaba afite business nyinshi zimwinjiriza amafaranga ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bimwinjiriza amafaranga menshi cyane. Ubu ari gukorana n'ikigo cya Universal Music Group. Akaba yinjiza amafaranga menshi cyane rero binyuze mu mishinga myinshi itandukanye. Kugeza ubu afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 21 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari imitungo myinshi cyane, bikaba byatumye nawe aza kugaragara kuri uyu mwanya wa kabiri. Tugiye kujya ku mwanya wa mbere. So ku mwanya wa mbere utekereza ari kugaragara uyu muhanzikazi? Tubwira muri comment turebe ko uwo watekerezaga cyangwa se wari wizeye ari we. Mu gihe usanze uwari uri ku mwanya wa mbere atari we wakagombye kuhaza, tubwire muri comment ndetse utubwire wowe n'uwo watekerezaga. Twibutse yuko iyi top 10 ishobora guhinduka bitewe n'uko imitungo cyangwa se ibikorwa umuntu afite bishobora guhinduka, bishobora kwiyongera cyangwa se bikagabanuka bitewe n'impamvu zitandukanye. Mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere kugira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe ngo ufungure n'inzogera bikore kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Ku mwanya wa mbere turasanga Asa, benshi tuzi ku izina rya Bukora Eremide. Uyu akaba ari umuhanzikazi ukomeye cyane, nawe akaba akomoka mu gihugu cya Nigeria. Akaba azwi cyane mu njyana ya pop soul, by'umwihariko mu ndirimbo yise Joyire. Uyu akaba ari umuhanzikazi ukomeye cyane uturuka mu gihugu cya Nigeria, nawe akaba afite imitungo myinshi cyane cyangwa se ibikorwa bitandukanye bimwinjiriza amafaranga. Agendana agirana amasezerano na kampani nyinshi zitandukanye, zaba iz'ubucuruzi ndetse n'izindi. Ni umwe mu bakora ibitaramo bikomeye cyane haba muri Nigeria ndetse no ku yindi migabane itandukanye y'isi muri rusange. Ibyo bigatuma yinjiza amafaranga atari makeya, haba ku muziki cyangwa se binyuze kuri social media platform zitandukanye akoresha ndetse no kwagura ibikorwa bye bitandukanye. Kugeza ubu ari kubarirwa imitungo ifite agaciro ka miliyoni 28 z'amadolari y'Amerika. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Asa aza kugaragara kuri uwo mwanya wa mbere. Tubwire muri comment niba bitagutunguye cyangwa se niba atari kuhagaragara, utubwire wowe wakekaga ari kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere. Wowe twanyuma ino video, ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera, like, share na comment nayo ni ingenzi. Niba ari video wifuza tubwire muri comment.